Uvaženi publikume. Nemoj se smijat, kad budem pare uzimao od ovog, vidiš da bježim od tebe, a? Moraš da se snimiš onda. Uvaženi publikume, danas je četvrtak, 12.2. trening na vodi, kao što vidite, idemo akšam klanjati, idemo na vodu, na poligon koji smo napravili. Vidjet ćete u nastavku videa i sutrašnji video i prošle sedmice. Ovo će biti week 1, week 2, sedmica 2, priprema za takmičenje u Francuskoj. Pa eto, bit će zanimljivo, propratite. Idemo klanjati akšam, zagrijali smo se i idemo na vodu, na poligon. To ću vam kasnije pokazati. Vidimo se, pratite nas. Akšam smo ljudi moji klanjali, obavili. Evo nas ispred poligona našeg. Nećemo otkrivati lokaciju poligona. Uskoro ćete vidjeti slike i snimke tačnije poligona. Čekam našeg kapitena Mustafu da dođe, da to sve organizuje. Ja kao snimatelj sam postiđen toga. Čućete i njegovu stranu priče. Uglavnom poligon je 10. Vidjet ćete kasnije, snimit ću vam lijepo. Ako bude prilike imaj GoPro. Snimit će GoPro, eto, idemo sad malo tamo da zagrijemo, da se ozbiljimo. Ide, poligon, slalom, RX, kvalifikacije, head to head, sprinteve, sve idemo. Pratite nas, vidimo se. Onda mora ljepši ugao, ko što si dole. Nije dao konti na vrijeme. Kojeg? Na ovu zid što nismo prošli keca. Ajmo odmah. Tiho upravlja. Tu. Dobar ugao. Pusti ga, jel? Ne toliko sad doj. Ajde ovdje. Bravo, idealno. Bravo. Tu. Hvala. Samo. A? Jeste rekli da pazi? Jesmo. Idemo gore. Ajde, valjda. Ti šta trebaš? Hoćemo svi zajedno. I onda vi odmah depte na ders. Jesi imao to? Jel snima još? Snima. Nemoj dedat. To je to, raja moja, uvaženi publikume, što bi rekao naš kapiten. To je to za ovaj vlog, za ovaj video, malo je kraći. Sljedeći vlog će biti, nadam se, duži i sadržajniji, konkretniji. Snimat ćemo svaki dan, ponedjeljak, utorak, sljedeći četvrtak, petak i u nedjelju ćete vi to moći gledat. Ostavite komentar neki koristan, šta bi vi htjeli da vidite, šta da vam pokažemo. Like, subscribe, zapratite nas na Instagramu i vidimo se ako Bog da. Ćao!